Hi, sawubona. Ngiyakuvusela egameni laJesu namhlanje. Ngingumusa-ke ngokaDube, ngiphila eSwatini. Senje namhlanje ngidawushumayela ngesiSwati. Ngitsena ngishumayela lo munye itolo nangaphosisi nangasikokuthandi. Wangitshela wathi uyazama mane uyehluleka. Ngathi-ke mina indzaba lenkulu ukuthi wena uNkulunkulu utimisele yini kumjabulisa. Lesilingo lesikhwehlelako sikwehlule. Inhloso yakho bekuyini? Awukangenini esonweni mabomo. Ngithatha sesibuke nangumbhalo la 2 Corinthians. Kuchubeka nje ngiphendule le ndzaba yalelijala elithi yebo ngiyafisa kona mane ngiyehluleka. Baningi labangasho njalo ukuthi ngoba naku ngiyehluleka sale ngiyekela. Akusiko-ke kaboyekela la endzabeni yokukholwa. Wakuthatha nje ukukholwa uyachubeka noma uwile. Kwenteka kulesinye isikhathi uwe kubonakala abantu bakuhleke kodwa kufuna uchubeke uvuke utibambe ngoba sisembini. Umuntu udaliwe ukuthi abe sigcila kukabili noma usigcila sesono kukabili. Kwenteka umva besigcila sesono noma abesigcila selivangeli. Kufuna ukhethe kube kunyeke. Mawusigcila selivangeli utawufunza iBhayibheli, utawufakazela abantu, utawuthandaza, utawenta tonke letinto letishiwo ngilo leBhayibheli lesilifundzako. Kodwa mawusigcila sesono utawuphila impilo yakho sinoma kanjani. Ngidawufunza la 2 Corinthians baKorinte besibili sahluko 5 verse. Ngakho-ke noma sikhona la noma singekho la, umgomo wethu ukuthi sihlale semukelekile. Ngiselibeka kahle lithi our aim is to please our Lord. Noma lelinye lihumsho lithi whether we're at home or we're away, inhloso yethu ukuthi simjabulise uNkulunkulu. Lelinye lithi noma sikhona emtimbeni noma sikho emtimbeni. Lokusho ukuthi noma ngabe ngusiphi isimo kufanele ukuthi sijabulise uNkulunkulu. Lokho kakusho ukuthi ungeke kwendeke uwele esonweni, kodwa kusiyinhloso yethu kuwele esonweni. Lize lithi lapha livla uNkulunkulu uma kwendekile sawele esonweni sinemmeli longuJesu Kristu kuze ukuthi sibuyisane naNkulunkulu. Singceliswa uNkulunkulu, akekho-ke lo perfect. Kufanele sonke isikhathi umva ahlale athandaza ukuthi Nkosi ngisite. Kunanatono lo yaye uve ngathi njengemzalwane wena awungeke ngidende ukuthemtheke kucabanga ukuthi wena ngeke dize dikwehlule dodona kani unemanga ngoba usesenyameni. Lokho umcoka ukuthi wadi ukuthi uthandaze ukuthi Nkosi ngisite kubede sona ngisho nasinye lesingehlela yakho, ngoba lihlazo lehlela bonke abantu uma bangacapheli kwenda njengekwelivu laNkulunkulu. Ndaqhubeka ngichithele ngende verse 10 kuso lesahluko lengikhulume ngaso 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Yena-ke usitshela lokutawehlekela umuntu wonke lokhona, noma siyathanza noma kasithanza. Kungako kumcoka ukuthi siyilungisele ndzaba kusasekunyalo sisakhona ngoba sonke kufanele sime embi kwesihlalo saKristu sekwahlulela, kuze kuthi ngulowo nalowo ade kwemukela umvuzo wakhe ngala kwendile lokuhle noma lokubi asekulomtimba. Njoba senda tonke tinto nje kunelirekhodi lelibhalwako lele ndawo lelisho ukuthi bani wende ukuthi bani wende ukuthi, ngoba ngaleli langa lekutilanza lawo marekhodi atawubuya, noma lawo marekhodi at the back of our minds noma akanjani, but atawubuyiswa lawo marekhodi. IBhayibheli lisinikete understanding yokuthi siphila netingelozi. Konke lesikwendako, konke lesikushoko sitawutilanza ngako. Ngiyayikholwa le ndzaba lethi kunetingilozi letibhalako ukuthi sikhulumane, letibhalako ukuthi sicabangane, naletibhalako ukuthi sendane. So kumcoka ukuthi lithuba lisekhona lekubuyisana naNkulunkulu, utinike leso sikhathi sekubuyisana naNkulunkulu.
Mine ngilapha ka-holinessadvocate.com. Ungathola khona ama-contacts ami. Uma ufuna ukukhuluma nga-WhatsApp, akhona ama-contacts ami kuleyo website. Ngiyacela ukuthi siyikhulumise le ndzaba yekukholwa ekwatalana neJesu. Singalwi, asithethesani, kodwa yindzaba lemcoka lekufute ngawo wonke umuntu lokhona, wonke umuntu lokhona ayibukete le ndzaba yekukholwa ngeJesu. Timisele mntakababa kujabulisa uNkulunkulu, ungapheli emandla ngokuthi you always fall on the same trap. You always fail in one sin. You always fail in this and this. No. Thandaza uNkulunkulu akusite, ungawi. Akwendekile wawa, thandaza uNkulunkulu, ulungile kusithethelela tonke tono tethu. Ngiyakumema indzaba yekukholwa ngeJesu imcoka. Tihlanganise naNkulunkulu usaphila emhlabeni. Takusita lokho kuthi uma uhamba emhlabeni njengoba sonke sisendleleni, umuntu lokhona ku-understanda lele ngushoko, uyati ukuthi sonke sisendleleni. Lungisa mntakababa isikhathi sisavuma. uNkulunkulu akakubusise. Ngitawuthandaza kanye nawe. uNkulunkulu ongcwele nami umlaleli sengikhulumile naye ngalelivi longinike lona namuhla. Khulumisana naye Nkosi, umsite lapha nebukhuni khona, edlule aphumelele. Akhona Nkosi ukuthi naye aphephise impilo yakhe, atshele nalabanye ngendzaba yaKristu. Ngiyakhuleka Nkosi, umphe nebufakazi bokuthi wena uNkulunkulu khona, umendela tinto yamlula netimbo takamoya egameni laJesu Kristu. Amen.